Ojaba yire no mfa mu. Ojaba yire no omfa mu ho. Wahu wate wabre. Ono no na watwe be nu ska kwa na council. Na watwe bia choko ne dia o. Choko no ne dia. Wabre oni asem bia woka. Weni hwia woka omfa ne ho wona de ne ho. Na mo bejeje ahiafo sika no. Ekotwa council fi say protocol 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 1,000 Ghana, 500 Ghana, 200. Nanko 40 was read them one more per capital. Edi aye atwuma omunya. Ebusia empenifo sane owodi na yebo na wotwe baako na wotwe mienu ayesimu de so kopani Ojaba eye nipa bia wonya di wo Ghana ha ama Ghana fo nso abodi ni yie pa ni nyina ene ne mpena twe awokotwe ye ya wo ne Lady Cassie ne kotwe sampna no na afi ko wie achi no mkoye ne kukuom na so ababedadwa e won tenten fidie ni so abobia e kabi na asemi e baaye no ne akwakwa adwene e wo mu ne se so kopani Ojaba na kasa ba abonte beji tum se an waye yenso a wo ye nipa wonye ntabo enu ntie so mo na sendwem enti na dodo na e kase nenti so fopani ne yire we na wo hwe sesa ensem yi enkoso e na Ojaba be kase me yire kra te asem no wono kra kire se wo ba na ode asem na ba betumi dia no so na ni kra mie firi se me a me yire na mete ho na wo ba be fa bia ko wi akodi no wo momo ba e be bo hu daru na so fopani be ka sansem we na Ghana fo etwe oma no edisi wo ba no so na wo mo kire se oba no e ka ho bi oba no e so ni kuro so enti na ni kunu eye no na we e na nipa ba ko a yesusu se woye oba no ni nua ababonten abekasa na wo kire se eye sofo Ojaba ne yire na wo ka no no beka asasem no onu onishi obelusi free se Ghana ha no sika efa wo ba na account ni mu no empena twa na kwotare ho no enu ni sika no emma enti ne se ne ku na nya ne ho na wo kwa kwotwe ne mpena wono eyire no anya hwe kwa so pani Ojaba hwe ne mama no woye na adwuma ogi ne se egu ne botom se ne kunu no ena nya ne ho no se wono de ne se na help no be kwa kwotcha efa ne ho ben in fact maami ebro nsem so yie pa ekire ne nti a so pani Ojaba yire no oba be ka asasem no editum wonten so nebusia enu na ye kwa kwhwa America wo say Prophet Dr. Abednego contact egu screen ase fa na ne twetwe nkobo sunsumu ha obi ana mu bia papa betimi abo ma ye nkone nkote sene maami di nsem no esitu dwa fa Ojaba yire no mfa mu hu Ojaba yire no omfa mu hu wahu wate wabre ono no na watwe be nu ska kwa na council na watwe bia choko ne dia o choko no ne dia wabre oni asem bia woka weni hwia woka omfa ne ho wona de ne ho na mo bejeje ahiafo sika no ekotwa council fi say protocol 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 1,000 Ghana, 500 Ghana, 200. Nanko 40 was read them one more per capital. Edi aye atwuma omunya. Kofogu egu. Won sorry dem ho. Epesika edi aye atwuma omunya. To Ojaba opese wo kire me se. To omo ba wo ho mpaebo no munye na no. Omunya no ye okay. Me buso asem. Wo ye okay. Wo ye okay. Omunya okay. Na watche bia no sofo mame account sika afemu no enye sika keto choko ne dia ne yire ne dia wo no wagimi wo se hwe ne mama no wo sisi adan ne cars woni no so de ye Mr and Mrs you ai ti se he wo be bo ho no aba ho aho na wo mpena atwe no wo kwa twekora wo na wo beta ho wo kwa twekora wo wa ba betene fie ho bi na ho kwa twekora wo bodam the pakro two for sefa some bra bonten no pakro no ntu fu yi no ani nte wo kwa de mpra twi we kwa do to wo wantwe amoka wo mpra twi we wantwe amoka na wo de ba bonten a wo beka no wo dwene se wo be ware de enye be ma bie no ho no ma opese we mu bedi di asofo de bedi di wa ya omo be ware wo me na make a kire ti se wo adwo se wo twi na dia wo so be twi wa di simple mena make a chero because obo na so oba for worry na so beti se nipa we girl nice girl we say wani Ojaba twempena da na fine in a cool place na ko biantia you are good to go but what about na social media you got the gas the nerves the privilege na go for interview and na what hono as a graduate lady like you as a matured person I thought say would encounter maturity ka wo bebie wa no abekasa for say anything, for what expose? Rather, you exposing yourself.
Enyo na we expose no. Wo na we expose wo. Because ono we ne yire. Ye bebe bia ne yire no gyina no. Yes. Oba no hu abre. Wate abre. Ojaba ho no onye siya. Because ma kire mo ne. Ojaba onye siya sei. So ye siya krono a ekoso na sole dem ho. Ne nsole efo na wo mo gigi sika no no nkase sika no ko nima no. Ito omo de no ho asisi estate. Omo de no ho ayeye say tam. Omo de no ho atoto cars. Omo de no ho asisi edai. Okofa sofo baby. So wo free hino se ko free duo say hino. Be se ko estate sofo ba na sisi. Ne ho ba ne ho so no. Mote wo ba ne nka biem. Moda. Ya wa be gina ho no mo say na ne yire. Ahuna ne na ne yire nye. Ne yire no atia bre, ne yire no hu abre. Yesi wangu ni we aba. Na se we de wenye news ma no. We. Enye news. Muna me ka kire mo. Enye news. Emfa ma no. Ena maboba kire mo no. He. So for free fa. Owai. House of Liberty owai. Say ya. Men bi kan to no futu ajafo a wantie. Ne je wawu. Ne man bi ne te won ma ne wo hwe nkwan. Muna me ka kire wo. Ehona yesi won wanya dan. Agrada ni agrada wa ayi ebu akwa ekwesi bo achi say ya bo achi onu so the same thing ma me kan lenda o kan tufu awantie ene we wu okọ ene lenda na nam Germany a obi kura ne na wo a wa wo de nam Germany ha na m ka kire wo adan ni etumufo amomfasa mo ha adwene sa adan. By the way, Ojaba sutia power. City prophet say men can't say what say market no. City prophet say men can't say what say market no kra. City prophet say men can't say what say drum. Then say eno mo ye no. City prophet say men can't say what say ya friend no. Na details ni yi. Na yemfa mpratwen yemfa oba ne metene fia yetim. Yem oba no kra ma so na em ho. Omo aso ndem ho no mo de sa ko entete nkodiefuo no mo tete em na nkwa mo wiewie because mo kra mo suru se so fama me hu alege be de ebesi iti na do mo tata ajamo underground fo jam omo tete na jo magibia akodi saa what asem na se Ojaba wodi wa hu ofa chidi a kofo be yi wa hweda we do a ho fa chidi ankofo be yi wa hweda because me ko Ojaba so me won no personal say woni emi ni no Ojaba ho fa chance on nam TV so no ho fa sin so woni nam social media no so yes nti ono no hunem akono no hunem bem asofofo na minema de kode adai anyway se ma no so hamo nti do mo so beji ano no we die oba no anya die kasi 14 years if you anya die when inte wuti one ma zip your mouth ada won kona so for no wo twempen bese me hwe ma papa so for no mo twempen mo me hwe ma pa so for no mo twempen ebesi enne so for bi high dan esisi adam me bi up to date ebi kra ni bia wo 3 4 kofo hu mo papa da eso de bi o me live good o me ne ma ko school papa o da ne kamu eye na eyi omo ni bia bo enso mo tomo baby because aho kire no so for no so hwe no wo mra bonte meka wo ye jimi na me na nim sa ne ho kire no wonim sa ne ho kire no na kingdom business ne kingdom works no aye wo ye wo genuine people said ye wo fake esika no ye wo original money ye wo original pastors any what we say for no ye dey egu ho no mo so for ma me ne do ni asem bi o ne Ghana for kan oni hwe ya wo ba bonte abeka de ni sem nyina me nyame na wo ye ho no fe da kope wo be ma no na be wu because ena ma kire mo no e free fa wa hinefa agrada no wa hinefa de to wa hinefa akwesibu ayi sofo ayi kaso ani no ya bo achi se ho ahwani ayi ho ahwani Anthony apostle ho ahwani Anthony wono o wa hinefa oni ho wo de mu de munni mo hwe kwa da mankasa munya cross check na mo de mankasa mo hwade mankasa munya cross check na mo hwade adai entabusia ensam no na yakwa koti aba na mesere se won so beja wadwenche e wo comment section ho na wo de ama me na afi we mi subscribe button no so eye too much eche ya kai se wo de bell ne be kan wo sa no upload bi aba woni first person na wo sabe timi aka all the social media handles okwa eye too much eche ya kai se ho so
obe like no wa share ama wo nua bi nso enye bi ahwe that gold na me je so makra